di America wono rego thani ni nyar data ate rego 1999 November 23rd ji thani America palata yuka ate rego Chicago palata ya ale ugu ile ona newata yukumoru लाटी निनपु त्यही मतलब छिटो छिन्याटोग नेवा परिवार दु अति कसाना वेकअप सन नेवा भासु यान अपोटे खेड पासि जुली अन खे भया पतले दुगा अले सुचन लागि जिता टिक्कर न्युङ ख कि विदेशे वेरा नेवा भाइयो तिन ल्यामा थवन थवे नेवा टे दुने अले गाते ने अन लिपा चाहिँ नि जी अनुवना 2010 ने छनु जु कोठा तो क्रिसमस पार्टी जो इलेला गाजी फुक निवा पासिन्छ अनि त थियो ठुलमा चाहिँ थन उ इले त जिता कोठा साड नि नाम सुइमत नि नेवा पासमी मुडु परिवार अहिले उ इले जिन खन्यत न जिसा आथन नेवा संस्था चोक चाके मलाई चारसँग जिगु भए कला संस्कृति साहित्य विश्व दिनके मलाई तका पासमी दुने साल बेका अनि थबा मुटु दैथे पाससँग यतोला बालावे कम्पिका क छिर गाथे नि अहिले अनया दिमसा थिने चिक्तारौ पठाए चितो शिकागो नेवारका संस्था नाटया जन्म जुलका उ चाहिँ नि खंखा 2010 त्यो मतलब झन्डै झिन्जर न्यौ ख अहिले उया रुगा उया नजिक न्यलसँग ओपटी नख चितो क्याजको सलो न्या के उडा गाथे थवा थवा डेका स्वीकेन के भन्न मग्या समीक्षा आलु ल कमिसन ला ढेका चाहिँ सँग बिया चिकन टिका ती अनि कसका हनी बामा थकालिमपटी माना चिकन टिका थकालिम बाना चाहिँ सिनो टिका डक्ले नापा शिकागो नेवाले नेवाटेगु चौ समारोह जुल अनि समय बजी जुल भेट नया त्यहाँ कल्चरल प्रोग्राम सांस्कृतिक कार्यक्रम बगा याना अनि ठुक्टा चाहिँ नेवा संस्था शिकागो नेवा जन्म जुल अनलिपा हाना जिमस मेगु नेवा नेपाल सम्बत 1131 थे उहिले चाहिँ जिमस टरुङे हले कलेजे नुने समारोह याना अबले चिना जापी हनिवपी साहित्यकार फादमे जुपी जस्तै सटिमोन राई जुल दुर्गालाल राई जुल वेकअप सन्तक जिमटा बिन्तुना दिन वछु टरुङे कार्यक्रम जुल अहिले अनवट अबलेटको जिमि शिकागो नेवा अहिले शिकागो नेवा ढुङ्का चाहिँ आज दर्ड या मल्लका जुबले थुसुयान बांग्लागुना नेवा अमेरिकन डबो तका टेगु व्यवस्था जुल अहिले संस्था 0501 सिरका फेडरल गभर्नमेन्ट न दर्ट यामा उकेन दर्ट यामा जिमस नेवा अमेरिकन डबो नाम अहिले मेगु डे साइट समेल मुखी चाहिँ नेपाल सम्बन्ध जुबले चाहिँ नि जिमस पत्रिका न पिकागो कुटा हैन डम्पौ उके नाते जिमस दक्ले नापा स्वनागु संस्था ना कठ शिकागो नेवारगा पत्रिका जन्म हेर आटक डे दस शिकागो नेवा पत्रिका न प्याउ तुंगु लिसे डे दस नोडे जाजो न जचुंगु आला अन छ मोठ्या जिमु जाजो क जीवले के सोसो पेसा मुनुट मु ठिठी कार्यक्रम जति यन्या पनि जत्ने क्याचको सहनु उठा यन्या यो मुडी पनि राला अठेरे इ याउन जिमस याना लिसलिसे अन समरी टाइमे अञ्चपी मस्तेतको मुख्य अमेरिकन टेसना नेवा भ्यातने सेका चुङडु ठुचो जुल पछि लिसलिसेन विदेशी नेपाल भाषा साहित्य न प्रचारिया मारेउ कठा चाहिँ जी चाहिँ युट्युब मार्फत गतिकी चाहिँ देवडा चाहिँ गुण युट्युब चाहिँ ठगु गुण क्लिप इटिङ या टेक्ल अठे जी चाहिँ चेन लगारा छ युट्युब मार्फत युट्युब मुख्य पहिला नापा जुम यु मार्फत लाइभ बियाउ अनलिपा हान चितो मिसापी बाखन चोन पिण्ड जक नेपाल भाषा पिण्ड वन साहित्य प्रचार्याले चाहिँ उड फुकेल दि लाइभ बियाउको लाइभ बि रुङका चाहिँ उ फुकिस्ट मुना अले युट्युब इटिङ या तयु जुल अले द मोटी वला चिसला कविता न हया बाखन चोन पिण्ड न हया मिसमेज पिण्ड न हया आजको छा चाहिँ चिस तो मस्तेट महेउरगा अन्तर्राष्ट्रिय न्याउ देशपी मस्तेट क्यानाडा आयरल्यान्ड इंग्ल्यान्ड अनवया अमेरिका मेमेउ देशपी न्याउ कन्ट्री पी मस्तेट खुरैसे झिमखुरै पिन्ट दिमस नि जने हया अन कविता पाठक उमेश गुमेसिया भयलेन थाल गुमेसिया म्याला थुन छु जो मरु कार्यक्रम जोगु अले अनलिपा हान छु तन दिउलाई तस्कै च्यालेन्जिङ जा सुदुर लगारा छ अठे एटे पेंगु देशपी खुरैसे झिमखुरै पी मस्तेट लाइभ हुला प्याख केनौगा उके चाहिँ झिन्याम कलाकार तेस झिनसोंगु हुला प्याख इनसब नेबोला उन लाइभ बेचनुगु डबु कन्ट्रोल जिनो जे होस्ट जे कन्ट्रोल जे सम्पादन लाइभ याना अबले चाहिँ मटो सिद्धकारा छ भ्यो जुइरका जु मने कार्यक्रम सिमले मने ढ्याङ्ग्रोगा साथ नेपाली नेटिभ प्रब्लम दे तर अया छुए प्रब्लम मोएको एकदम 1.5 घण्टा कार्यक्रम सञ्चालन जुल
थुनो छौ तिनी च्यालेन्जिङ जाख अहिले अनली पछि नि जी हलमे चोपी मा पिस थ मस्ते त नेवा भए लान्छोङो छु इक्जाम्पल बिउ कोठे चारासा त नेपालले मा पिस थ मस्तेले से नेवा भए मला उकि तिनी हलमे चुना गठिके अस्ट्रेलिया चोपी मावो पिजुल अथे इंग्लैंड चोपी अमेरिका चोपी मावो मचा नेवा भएलाई बिटुन हया चाहिँ जुमे है लाइभे बिया चाहिँ छौ कि निपुले चोपी गमको हलमे चोपी मा पिन्ट मावो पिन्ट थ मस्ते त छ्या नेवा भए सिनेमा छ्या ल्यामा